Leti svojim krilima. Nikad nisam htjela da dođe ovaj dan, no evo, sad je tu. Raf, Anđele, probudi se. Danas nikako ne smiješ zakasniti. Ustaću za minutu, mama. Još nisam spremna. Zašto ne mogu ostati u krevetu? Mislim da me boli trbuh. Upravu si, Koks. Dosta je bilo izgovora. Dobro, shvatila sam, ustajem. Svi ćete mi nedostajati, a najviše ti. Sad sam stara 15 zvijezda. Mislim da to znači da moram ići. Bok, mama! Ne brini za mene, znam se čuvati. Budi sigurna. Iako ne znam što me tamo vani čeka. Jako će mi nedostajati Anđelgrad. Vrati se, Koks. Uvijek moramo odati poštovanje Serafinima. Jesi vidjela to, Koks? Jednog dana i ja ću imati sjajnu aureolu kao oni. Tek nakon što prođeš obuku. Uri, što ti radiš ovdje? Trebali smo se naći kod vrata. Pa da, ali možda bolje da idemo zajedno. Kužim te. Sljedeći, molim. Raf, ti si sljedeća na redu. Vidimo se kasnije. Nek ti je sa srećom, prijateljice. Jesi li spremna, Raf? Nadam se. To je tvoje prvo iskustvo? I prvi put si daleko od kuće. Da, jesam. Čuvale te gornje sfere. Idi. I ništa se ne boji. Ali gdje? O ne! Pogledaj se. Dok ne dovršiš transformaciju, ti si prozirna. Hvala na objašnjenju. Ja sam Raf. Tko si ti? Ja sam Sulfus. Sigurno si čula za mene. Sad se znamo. Mislim da ću moći i bez tebe. Jesi se naljutila? Samo ti pokušavam pomoći. Kladim se da ne znaš zašto je veto. Hej, bolje trči u školu. Sad već jako kasniš. A gdje sad trebam ići? Znaš, Koks, baš i ne pomažeš. Tamo je, učionica. Dobro jutro, ja sam Raf. Došla sam tu na obuku. Izgubila sam se, oprostite. U redu je, ali nemoj više kasniti. Mi se ovdje brinemo za ljude sa zemlje, točnije za njihove duše. Samo jedna tvoja greška je dovoljna da neprijatelj odnese pobjedu. Tvoji prijatelji i njihovi protivnici već su na poslu, stoga ti mogu dati samo osnovna objašnjenja. Ljudsko biće čiji si ti anđeo čuvar je 14-godišnji dječak po imenu Andrew. Svaki dan, svaki sat, čak svaku minutu ljudska bića trebaju birati između dobra i zla. Andrew, možeš pričuvati sestru? Treba ćeš voditi njegov izbor, ali i poštivati njegovu slobodnu volju. Slobodna volja je dana svim ljudima. To znači da ne smiješ birati umjesto njega, niti ga tjerati da ide ispravnim putem. Ako budeš prisiljena, umiješati se. Smiješ to učiniti jedino na zemaljski način. Tvoja će maskota aktivirati metamorfozu, a dovršit ćeš je frazom koju ćeš naučiti. Pitanja? Da, što je veto?
To je pravilo našeg zakona. Naš je zadatak čuvati ljudska bića. Dok ih naši neprijatelji, vragovi, moraju obmanuti i navesti na krivi put. I anđeli i vragovi moraju poštivati veto. To znači zabranjeno razotkrivanje, dodirivanje i ometanje. Što god radila ne smiješ to prekršiti. Ne razumijem. Borimo se protiv vragova, a ne ometamo ih. Jednostavno, kad bi se anđeli i vragovi istovremeno borili, samo bi zbunili ljude, koji moraju biti slobodni, donijeti svoje vlastite odluke. Stoga kad anđeo radi, vrag se ne smije miješati. I obrnuto. U našem svijetu su takva pravila koja se moraju poštovati. Kako se određuje tko je prvi? To se određuje u odaji izazova. Još nisi shvatila. Ha? Mi smo ljudima nevidljivi sve Dok se ne transformiramo. Shvaćam. I kladim se da si ti dodijeljen Andrew. Ma bravo, Anđele. Zovem se Rav. I nisam tvoj anđeo. Zaljepi to između rogova. Wow, ti lako planeš. Bolje da vidimo tko prvi kreće. Izaberi oružje, Raf. Da vidimo. Ti si zavod vatre i plamena. Dobro će ti doći kupanje. Havajski valovi, nije pošteno. Odaja izazova može postati bilo što. Pobjednik je onaj tko prvi dodatne plutaču, to je lako. Probaj me stići. Super brza krila. O da, jako si brza. A šta kažeš na ovo? Ha! Mala Dima ništa mi ne može. Stvarno je snažna. Vrijeme za drugu taktiku. Utapam se! Pomozi mi! Tiči se, dolazim! Evo, uzmi moju ruku. Izgubila si. To znači da prvi krećem s tim dečkom. Kad pomislim da sam ti htjela pomoći. Veto, ne smijemo se dotaknuti. Igram! Dobro, idem! Ko me sad ometa? A? Imam dostavu za Andrewa. To si ti? Nisam ništa naručio. Poštarina je plaćena unaprijed. Ništa ne trebaš platiti, no vratit ću je. Šteta, to je nova igra. Čekaj, kakva igra? To je igra za super konzolu. Da, imam tu konzolu u sobi. Zašto je ne isprobamo? Čujem da je zakon kad se igra u dvoje. Ne možeš se sad igrati. Sad čuvaš sestru. Upravo si. Hvala. Ma bravo. Tko će sad čuvati bebu? Ti? Ti si anđeo čuvar? A? Što si rekao? Ništa, zaigremo. Sad smo same, malena. Čekaj, kako ćeš? Gdje si sad krenula? Ne, draga bebice, nemoj to raditi. To nije igračka, baš će na tebe. Znam da nešto moram poduzeti, ali što? Imaš ideju? Koks, aktiviraj metamorfozu. Čuvati, štititi. Super. To je moja mama.
Bok, mama. Bog dušo, je li sve u redu? A, Jako dobro, ne, to je jako loše. Ne smiješ zamijeniti ljude. ali mala beba je mogla jako nastradati. To je bila dječakova odgovornost. Trebala si ga navesti da to shvati. Kako? Sulfus me stalno ometao. Nije se htio dogovarati. Dosta. Sulfus je samo radio ono što vragovi rade. I dobio je ovu bitku. Nadam se za dobro Andrewa da se ovo više neće ponoviti. Gotova si za sada. Idi u sobu snova i razmisli o svemu. Konačno si se vratila, tako sam sretna što te opet vidim, toliko ti toga želim reći. Je li sve u redu? Ne. Bio je jako težak dan. Zaustavi sliku. Sad. Sada je povećaj. Bravo, Malaki. Bravo. Hvala vam, gospodarice.